I dobrodošli ljudi, s vama je Gamer HD i ljudi, da ćemo igrati Minecraft preživljavanje, epizodu 1. U ovoj epizodu ćemo tražiti resurse gdje ćemo živjeti, to pošto oni bajni se tamo ne sviđa čim sam se stvorio. I drva nema ništa, samo nešto vidimo. Tako. Dobro je. Back to game. Vidimo da tražimo nešto da možemo živjeti. Neko selo da nađemo, selo ili nešto. Opa! Šta je ovo? Nije ono što mislim. Bunar. Ovdje blizu ima nečega, čemu je ovdje bunar. A što ima? Ovo je za sada prva epizoda, snimat ću svaki dan. Sad idemo prema ovdje, što je ono? Ono konj. U ovoj epizodi, brat, nećemo ništa pronaći. Lepo mjesto. Ima hrane, svega mi tu nije potrebno. Idemo tamo negdje, trebam prvo neku drve da napravim. Vidim se sad treba sklonište neko. I krevet. Idemo da polnemo drva. Da hoćete možemo da snimamo i sliter.io. To je ta nova igrica. Što je izašla posle agar.io, barem mislim. Dobro, što nam sada treba? Crafting table. Dobro, vidimo prvo daske napravimo. Tako, jedan crafting. Onda tako treba nam to. 1, 2, 3 i jedan mač. Uzmemo drvenu sekiru, polnimo drvo sa drvetom. Uzmemo kran i pravimo kuću. Tamo ovdje imam i uglja, to će dobro doći. Sad malo ovako. Treba nam zemlja. Ne, tu ide mač. Ljudi, ovdje ide zemlja. Odmah ćemo crafting tu. Da napravimo šta treba nam još jedan kamen. Ajde, 2 sad skupam. Treba nam što opozi.
Tako. U stvari nećemo ga rušiti, treba nam. Imamo i bundeve. Ovdje imam hranstvo posut, imam kokoške za jaja. Samo nam treska fali da pravimo kolače. Čekaj, da prvo ćemo da uzmemo ovaj ugalj. Opa, imamo ovdje dosta uglja. Ima i tamo. Stavljamo tu. Tu. Tako. I sada idemo gore. Tako tu. Onda nam treba tako tu nam treba. Joj. Kopamo sada to tu. Tu. Treba nam da je tu. Idemo. Eto ga. Sad možemo malo lakše da se penjemo. Napravit ćemo ovako baklje. Imamo gdje da sakrijemo. Gdje da osvetlimo tu gdje ćemo biti. Za početak je ovako. Ljudi, ovo je sasvim za početak dobar klip. Nadam se da vam se svidio, ako jeste ostavite like, share i subscribe i vidimo se u narednim epizodama. Ćao!